Sesatu wayang, di desa Blangpake ada penyaman pedaduanan ane saling sayangan. Ane kelihan maden Putu Santi lan ane carikan maden Ayu Laksmi. Raramanipun nih pedaduan subuh ngalin wati ulian kesengkalan metabrakan. Ulin cenik, Ayu Laksmi ngerasa sakit kelebihan sel darah putih ane ngawinang ieu alo ketiben bahan sakit leukemia. Putu dadi nyamu paling kelihe, megai peteng lemah anggone ngalih pengupa jiwa, gitu masih anggone biaya ngubadin Ayu. Pinake rasa penguales tresnan mbok nih, Ayu megarapan di paon sebilang semeng setondene Putu luas megai. Gitu masih ngantos sang Putu mulih pang ade aja ke bareng medar. Ayu setate nyambut sepetekani Putu bahan kenyem, ane side ngicalang kenjel ni Putu di subane megarapan awai. Galah ane ngulangunin nentu nyansan ilang kanti sakit nih Ayu nyansan nyangetang laut play banget ke rumah sakit. Ayu side pacang murip wantah buin 6 bulan. Nawang undok ento Putu merasa sedih. Apa buin Putu harus ngalih pengupa jiwa anggo pengobatan nih Ayu? Putu ngide tulung teken ode ane tuah tunangane Putu. Sake wale, konden tawange teken Ayu. Disubaning inget, Ayu bingung ngenahang nyen koni anak imuani ane ada di ruang rawat ento. Ayu metaken, ragani sirange, adi wenten di ruangan tiange. Lantas ode mesaut, oh tiang timpal mokne Ayu. Putu ngide tulung kin tiang apa ngemarengin nyaga Ayu uling tengahi ngantos sanje. Boy nyanan peteng nih mare lakar gantine tekening Putu. Ulian undok ini Ayu dadi biasa sepetekane ode nyaga deweknya nih. Ayu lan ode merasa pok ulian ode masih ngerasa sayang teken Ayu buke adene. Saki wale Ayu ngelah rasa lebih tekening ode. Peteng nih Ayu nyeritang tekening mbok nih unduk kenane tekening ode. Putu mekasyap ninggahang pekenanya nih ane ngelah rasa sayang teken ode karena ode tuah tunangane Putu. Langite mesemu sebat ulian ketekepin ban ambune kelabu. Rehning Putu buin nepokin unduk ane kewah banyalanin apa ke sayang nih teken ode apa tresna nih teken adi. Putu nyambaten ode lakar nuturang unduki jani. Putu nyambatang apange ode nyak metunangan aja Ayu lan sod metunangan aja Putu. Buin jani Putu ngutang bagiane teken Ayu. Pastine ode jek tusing jan nerime karena tresnane ode tuah tekening Putu. Saki wale ulian pengidene Putu bahwasane ode nyak dari tunangane Ayu. Rahina mejalan genep abulan ode sube dari tunangane Ayu. Rahina nejani ode teke semangan pesan. Kebenengan pesan Ayu nusirap. Dadene ode nyatu ajak Putu di kursi malun kamar rawati. Tu ode tumben pesemangan san sebete kemai Ayu nusirap to di tengah. Tiang teke pesemangan mai sing jeulian i Ayu. Sake wale mulai nyelap apa ngemahan nutur ajak ragan Putune. Adi apang manutur ajak tiang? Tuh, manut Pak Dokter Yusane Ayu tuah buin 2 bulan dogen. Kanti kejani tiang jek onden ngidang nyayangan Ayu lebihan ken aden tiange pedidi. Tresnan tiange wantah tekening Putu tuh. Ampurna ode. Dadene milu ode mekedah tur ada di kewah ini. Nanging pengideh tiange usang je pangidang resnain Ayu yadian tuah 2 bulan dogen. Entu pasti sideng rana yang Ayu bahagia. Tatkala punike Ayu subuh bangun uling tuniane tur maning subuh ningah onyang ortani Putu teken ode. Ayu nengenahang unduke ane tepukin ujani. Gumine kerasa mau balik bahagia nih ane kerasa yang tuah je semu. Tel yeh peninggalannya Ayu melusen pipi nih. Dewek nih jeng begitu melaib sejauh-jauh nih apa ngetusing nepokin ode lan Putu sesak rasa tangkah nih. Putu lan ode bingung ngalinang pelayune Ayu kanti sanje Ayu konen tepukino.
Kanti lantas ingat Ayu untuk demen ke taman. Nekat di taman, tepokina lantas Ayu ani negak ngeling sig-sigan. Ia tuah lakar mejalan kecosan apa ngeside ke tongosnya Ayu. Sake wale, ada sepeda motor ani nabrak kucing. Ode ani nyingaken unduke ento bengong keselegengan nyingaken unduke bugul gitu. Liu anakin jangjangin nulungin lan ada ane ngajak rumah sakit. Ayu lan Ode tuh sing ngidang mekena jeung pasrah ngantosang hasil pemeriksaan dokter. Putu merluang pendonor ngusang apa ngeside mau urip. Dinga undek ento kondisi Ayu melemah. Ode masih bingung, ijo jekal ngalih pendonor ane side ngemang jantung nih teken Putu. Galahe laker nyelametang Putu subet tipis lan kondisi Ayu subet nyamsan kritis. Ayu nawang yen ane lakar side ngemang jantung nih. Ode tuah nyediang kertas lan pulpen, lantas Ayu ane lakar ngiditulung teken anak itu. Jani, Ayu seken nulis surat laut surat itu pejange di pesirapane. Lantas gegesonan apa sida kecundek aja ke dokter. Buin manis semangane, Ode man gatre sebuah ada anak ane welas lakare ngembang jantung nih. Ulian lege. Lantas Ode nuju tongosnya Ayu lan nepokin surat ane isine ketujuh teken Mbok Putu. Operasine Putu subuh surut, jani Putu subuh enten. Ane si malu takonange tuah adene Ayu. Ode bingung tusing idang nyauten wireh tusing tawango Ayu jeung ije kaden. Wah surat ane ada di pesirapane. Mare saja ia memaca suratnya ente yeh peninggalani sebenyerecek melusin surat ane baca itu. Sawirnya, tuah Ayu ada dari pendonor. Isen suratnya tuah ngide apa ngeside Ayu ngwalas pitresnani Putu. Urip tiangi tuah buin 2 bulan, tusing jegal mebinayang yenin titiang melenjani. Suksema aturan titiang duaning mbok subeng upepire nyayangin titiang. Gala bareng aja mbok Putu, tuah gala ane paling ngelangenin di urip titiangi. Musik pengidi titiangi. Mewali teken Ode mangdani side bahagia demi Ayu. Ayu bersyukur duaning mbok Putu lan Ode ada di sisen titiangi. Salam sayang saking titiang teken mbok Putu. Putu ngeling sig-sigan rikala maca suratnya Ayu. Pitresnani Putu kuanges ban pitresnani Ayu rasa saling menyayangin serta nyayangi. Ngewantu rikala ketiben pekewa serta ade landa di genah mesayoban rikala. Tuh madan tresna menyambut.